sethi kuzofanele ngize nekhempangele ngize level nangempela ngiza 11,000 11,000 waphinda ukhishi umuntu leyo kodwa ngangihambi futhi ngeumnyaka yami nengane yodwa umuntu wale kunobhuti unosebenzisana naye lapho uthi umnyaka so sidaba lapho ngithi ngiqale ngigezwe kwathi ke angothenga leyo ukhempangele ngokuthi khona abafana abasizanayo lapha kwathi iyatholakala ngacela bona bahamba bayongithengela inkukhu le impangele babuya wasethi ngifanele ngezwe ngayogezwa abafana bakhona nje sengijwayele kakhulu ngofundo ngabonsathi ayogezwa ngawunikeza izinto angeza zona athi ngizoyisebenzisa hayi laphela isonto yaphela inyanga kwaqaleni hayi ngabuyela ngithi hey mfowethu akukho lutho olwenzekayo mina ngiyasebenza ngoba nami ngisebenza ngeconstruction ngimuntu amatenda njengosisi lo bekhuluma wabe sethi kuzokufanele aphinda angeze ezinye futhi izinto zogeza futhi wabuye wanginika futhi ayaphela ngabuyela ngathi mina mfowethu akukho oluhlanganayo wathi hayi manje kushuthi esengcono ukuthi kufanele ngithole isigubhu wasiyashaka isigubhu zakhe engabone ngazuthi ke singcono ngakwazi ukufinyelela kusona ilesa 85 lezi kwaziyabiza lezi ezinye okay uba nokufaka inkonzo ke khona lapha eJozi sengikhohlele la ngamali yastulo kodwa mangangena kwishop ngayi-screenshot yawo lisithanda ukuyathola ya mangilapho wabesethi kune special saleso sigubhu enkonzweni lapho wathi une special saleso sigubhu so 35,000 lesa 85 ngabe sengiyambamba ke qaleni seyiphuma inkonzo wasethi sibhalise thina esifuna esibhalisa le kopi uzosinika ngo35 kune special sabhalisa ke kodwa wabesethi ke sizombamba ePimville hayi ke ngempela ngaya ke ePimville ngoba bese ngijwayele ukuya khona mangifika ngifike athi yena isigubhu abasikhohliwe abasiphathanga ngithi naye okay athi angibuye ngesonto elizayo ngoba kuyiwa ngolesithathu lapho ufika ngabolezini sisiye ngolesithathu ke lapha ebusuku nangempela ngaya futhi mangifika hayi wathi imali ke manje ngingathi ngoba phela imali singize ngayikhipha ngiphethe ngesonto nangesonto lo uthi usikhohliwe abese biza abafana kunofana wakubo osebenza ngale ntombeni okuyena osinikeza imithi athi ucela ngibhale phansi unkanyiswa athi ucela ngibhale phansi angasikhohli isigubhu sakhe sami abesethi ke angishiye lo 35,000 isigubhu na kanjani ngesonto elizayo sizoba khona abese uyayitsha angingasathathi lesi uzongenzela lesi sika wathi 15 years wathi uzongenzela sona kathi mina imali ebenginayo yile wasethi okay ke mangabe ngingenayo nginalo 55 ucela ngiyozama u30 uzonginikeza ngo65 leso mangibuya sengizohlala sobe sikhona ngibuye no30 ngoba ngangixakekile ke kuvalekile nje ku-construction yami ngingasebenziki ngangela nawo 65,000 ke manje ngoba ngasi 35 ngabela nawo mangela nawo ngayisigubhu ke wathi khona izinto hayi ezingaphathwanga umfana sobe sebephuthuma ngakhononda ngathi manje ayingeke sekunini ngiqeqela ngoba phela ngaphathwa mangizana ngamhlala lapho kwaxolisayo wathi hayi uzovela umuntu mangibuza